Apugan itorite oriomata loko Uganda microfinance neso Carlo ilukumniare kedi akaisara indio abu ijaik angoronu ko Soroti City West women entrepreneurs isirigin imilionini akaisauni kwapelu itegaret assumption cage konye karaide jase group ngol kedatu kono nudikino rasa kaisara luni ka emedauna akwata kanyape akaisa kanyare apedosi group nungun ai medown kotoma apie kangun Frank Alenyot Apollo Kintona tukorona ko Soroti City West women entrepreneurship nese abalebe akano na apugan ala chakin atukoni ikapunungun apedosi amedana kotoma apie kangun adumunu ategele kinet kotomo kale a cage se grupulo ere grupulo jaske di membana we gogong ni swama ite dake da gogong papi dawna janyo e ba nasi bo buija lukumna kota kanyo mamo buo nyama nasi tejo be pedotos ke sa tatika kunara mam ko sopoti jawto sota ka kanai nyama pot ke si jawti ka mo sota igwa kin to manyo to masom shod sera ile grupulo gogongo noy angoro no e kupopu nous jene tibore ne ko to sikesida do ko tese groupe da ere groupe le jaske de executive le koko saneti le boyino se gente ke si asom sine no groupe gente ke se polo dar sikese memba na ke da ke se pia da ke re e gente ke si do Joyce Apio ameba na konaka tonya Victorious Association ngesa balebe akarona ngis ai medan kotoma apie kangun abu ikajoka iguen keda achalani noda kwana ikiontos ekaleke Potosa dumutika bununi dumusika puna Emyooga apotosa atakata atakaniki na member according to eponelo ejare business le member kati yongara ngateila abunga dumika puna so dinga le pune grupu kapuni no poti ngara kisingo ai keu no kereka business opotika puni no galaxy machine do pena bakari overlocking machine ne to so mai nga locking even opotika puni ne ngara kisingo a America kitenge no busia luko pani agwela na ringo ai to gele ne kini ika customers Koninen Rebecca Ajulong Apollo Churon na konaka tonya Victorious Women Association ngese abalebe abu ngesi ibwaika pia ke ainapetanu agwana rikie kwapeda erari ngesi na itutuorta ikotoma akironu amukian abwenga dum sirigin be Emyooga emilo ne dompe potito podo sengo agweli ke bitete silu do bobo ikapuno ngunu topodo sengo agione ka drug show Simon Peter Egirait Loda isama ikwape regional microfinance Soroti branch nyesi ituri tangoronu ko Soroti City West entrepreneur kanu ai morki kina nada pedos case ai todun na kotonga limon mi kamra keda Soroti City West Women Entrepreneurs Sako nesebera na tukotone gogong na enakina idoda opotango remeda auto sirigina alu mi pwa kese jaso biashara kwape na teja ni so my wine from my discuss raibore ne tegeli kina ne jaso saloon tona chapa sonde jaibore akoru vegetables piborota ya kispolo ane bopotoanga sikaplo dai chokin tomaso mishoit ngesido apoga rengo aneoteso Gabriel Esiku Kanuka TV East Koibuga Soroti